uyabe busy namhlanje. So ke sibona ngazani uhlelo lethu luma lapha ke okwalamhlanje. Sithi ke kubaba uBongani Mkhwanazi avale nje ngamafitshane 30 seconds baba. Vala khonapho utsholo ukuthi kuya ngapha uhlelo lwenu. Ngithanda ukumemezela isikhalazo leso sasikhalazela abantu lapha eSouth Africa ukuthi baningi abantu aba-affected abaswela ukudla. Ukhona oke wabuza laphana kuma comments ukuthi kungancediswa kanjani. iZimbabwe Community South Africa isazama namanje ukuthi ithole indlela ukuthi abantu abaswele ukudla bancediswe. Sisalanda zonke nje inhlangano esingazilanda ukuthi abantu abancediseke ekudleni. Siyazi ukuthi ziningi inhlelo esezenziwe. Le nkosi laphana sibonile impela ithumela, sibona umlayezo wade ugijima lapha inkosi uBulelani Khumalo izama ukukhalela nayo ukuthi abantu baxhaswe. Sicela nazo ezinye inhlanganiso ezibhizi ezikhalazela abantu ukuthi zixhaswe zilonke usizo luyofika ebantwini, ngoba abantu lokho belambile and i-lockdown iyaqhubeka. So abangama abantu bangasilanda ku-Facebook page yethu basi-inbox, singapha imininingwane ukuthi bangaxhasa kanjani. Siyabonga ke ubaba uBongani Mkhwanazi. Sibonge labo bonke abangeneleyo namhla ukuhlelo, unkosazana uBakajidzani Mthembo, ubaba uMlungisi Dube, lani lonke ke elithumeze imlayezelo lokunye okutshiyeneyo. Lingadina kusela kusasa. Baba Mkhwanazi sibongele kakhulu. Siza kucela futhi ukuthi within the next 30 minutes uphenduke sobe senza olunye uhlelo live talk. So siza kuthumezela ilink bese sikhuluma lawo baba. Kulungile, siyabonga kubalaleli. Yeah, okay, Papa Mkhwanazi sakubona bye. So ke khonapho ke Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi silohlelo live talk. So ke siyabe sisenza khona ukuthi pre-recording esijalo ukuthi sikwenze ngoba sisebenzisa sezindlini nangikhuluma nje khonapha ngikubasement yami lapha akula enye indawo lapho engakhona. So ke sihlobo zami abangani lani ke lonke emhlabeni wonke jikelele siyabonga kakhulu, lingadinwa lokusasa. Olivalisa ngenjabulo uMthembo Sithembayo uGibbs Ruben sithi bye. Sahlangana olunye uhlelo oluzayo.